अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मेज़बान यासिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर है खिदमत। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। जी, लाल साहब अरगामी के बारे में हमने ऑलरेडी एक व्लॉग बनाया है, जिसमें उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है। लाल साहब अरगामी रहमतुल्लाह अलैह का एक पुराना वीडियो क्लिप है, जिसमें लाल साहब अरगामी ने अपनी शायरी के बारे में कुछ कहा था अपनी ज़ुबान से। आज हम सुनेंगे वही वीडियो क्लिप लाल साहब अरगामी का, और फिर सुनते हैं लाल साहब अरगामी ने क्या कहा था अपनी शायरी के बारे में। तो चलिए सुनते हैं अब वही वीडियो क्लिप। आज ब्रोह कन नामावर सूफी शायर यमो जन सदावरी पान पे पन गरबार त्रित अश्क इलाहियत सन पान जूरमुत स्कूल मज पे तम वक्त अकिस खुदा दोस जनाब शाबान साहब सोलूरस मज नजर ये वक्त तुहरी अख शार पन्निस मास्टर जीस ब्रोह कन बावान तो अम पत कर यमो शाबान साहबनी रहबरी हासिल। अमापोज कह काल पत सपद शाबान साहब सोलूरा ये दुनिया फानी मज रुखसत तो यम रूद तम पत कैंसस कालस नई सर पन रहबर थारा तो आखिरकार सपद मन मुलाकात अम सद कावत तो यमन निश करें आखिरस पे रहबरी हासिल तो लग शार वन। आज यम ब्रोह कन सूफी शायर जनाब लाल आरगनी साहब। हजरत लाल आरगनी साहब तुम सूफी शायर तो फरमो तो गो सूफी शायरी तो जदीद शायरी क्या फर्क है? सूफी शायरी जदीद शायरी में फर्का ये शायरी अत किस्म वाज खानी यह लूकन तम पेवान वातना जदीद शायरी बावान लूकन मज दुनिया लुलाब दुनिया लसाब बसाब सेहत कित रोज सी जिंदगी खुशहाल कित रोज कित लसो बसो दुनिया मज तरक्की बच कित पको हजरत अमी बावत कर अवामस मज पे सूफी शायरी पन पन्ने विज पन पन्नी रूहानियत शायरिया यथनावान यथ मज कि तम सात कुन मुकाम पे नजर पे कुन मंजिलस पे वातान अम सात अम मुकाम खबरावान लूकन दावत दिवान यह पोजो दुनिया लुलाब यह सही ना गलत क्या अत पे पो मगर योकुन तो गुजर ये दुनिया कुन पो दुनिया अत करो गुजर अत वो अत क्या फायद। अच्छा लाल साहब ब्या सवाल तुम वन तो अत तुह कत्या शार वनस तान वनमित या लिखमित तो पन्न शारन मज कम कम चीज छो तुम ज्यादा पह बावत कर? यासिन साहब शायरी वारिया किस्म सूफियान शायरी अत मज चोर तरीक अत मज अशिक अत मज वसन अत मज फिराक अत मज इरफान मे तकरीबन वन 5,000 पे 6,000 लगभग मे हर रंग बावत अत मज कर तरीक गोया कि अत मन यह अकुल रंग कह ना अकुल रंग मतलब अति कचीज बावथा अति कचीज बावथा अत कर यम सात मुकामा वात तम सात खबरावान। लाल साहब तुम पन्न शारन मज तुंदन शारन मज नजर गसान शास्त्र कह लफ्ज तहन अस वन तो तुम सतुगन तमुगन रजुगन त्रे लफ्ज इन लफ्जन मुदाव मकसद क्या तो इन मज कु लफ्ज यासिन साहब यह थोड़ कथा यह रूहानियत कथा तो बोजनो तो कम ज्यादा पे बोजनो परवाह कि अत मज गोडनैक सतुगन वन सतुगन गोडनुक दर्जा अत मज सतुगन वो सतुगन इंसान सकिस दिल पे नूर पैदा करान क्या दिल पे नूर सतुगन दिलस मज पैदा सपदान दिल पे नूर पैदा करान रूहस दिवान अम नूर रोशनी रूह कशिश करान पत अड़मस कुन दौरान जहां जहां नेक नेक कामन कोशिश करान यू अमिस इंसानस मिलस
ستون مطلب یہ دل پہ پید سپدان تو تب انسانس جان جان کان جان 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 کان ہدایت دِوان امہ پتہٕ گوٚو رجوع گن تہِ چھُ گژھان عقلہِ پٮ۪ٹھ پٲدٕ مگر یہ دل کس ات نورس پردٕ کران کیا کران ات دل کس نورس عقلہِ پٮ۪ٹھ پٲدٕ سپدان مگر دل کس نورس کران پردٕ کٔرِتھ چھُ أمِس اِنسانس لاگان سۄ خٲہشاتن کُن تمایاتن کُن دُنیا کِس اتھ لوہ لنگرس کُن پھساوان چھُ أمنٕے کارن منٛز کوٗشش کرنٕچ ترقی کرنٕچ چھُ أتھۍ سۭتۍ مصروٗف اِنسانس کران پتہٕ روٗد تموگن یہ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آدمس منٛز کُس یہِ تموگن یہ چھُ آدمس منٛز یہِ چھُ گژھان جہالتہِ پٮ۪ٹھ پٲدٕ مگر کران چھُ أتھۍ منٛز یہِ غفلت پٲدٕ اتھ غفلتس منٛز چھُ انسانس نندر پاوان اتھ غفلتس منٛز چھُ نادان جہالتہِ پٮ۪ٹھ پٲدٕ گژھان جہالتہِ پٮ۪ٹھ گژھان پٲدٕ تہٕ پتہٕ چھُ غفلتس منٛز پاوان انسان غفلتس منٛز چھُ اکہِ نادٲنی پٮ۪ٹھ گژھان گژھان بناوان چھُس بیوقوٗف بناوان چھُس بیقٕل ناکار کامہِ ہرس ہسہٕ ژکھ دِل لاگان چھُس بُرٕ کامٮ۪ن کُن ہُتھ سۭتۍ چھُنہٕ احساسا دِوان گژھنہٕ کینٛہہ گویا یِمن ترٛٮ۪ن لفظن ہُنٛد معنی چھُ یِم تہِ لفظ گژھِ مقصد تہِ چھُ یی مقصد تہِ چھُ یی یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ شاسترِس منٛز ہِنٛدۍ مذہبن یہِ تصوُر کوٚرمُت سۭتۍ پٲٹھۍ گوٚو مُسلمان پٲٹھۍ قرآن شریٖفس منٛز نفسِ مطمئنہ نفسِ لوامہ نفسِ امارہ گوٚو یِم چھِ یِمے ترٛےٚ چیٖز یِم چھِ یتھ زبٲنۍ منٛز ہُہ چھُ زبٲنۍ منٛز فرق چھنہٕ اَتہِ کینٛہہ اچھا لال صٲب عرض چھُم غلام محمد ناو آسنہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ وَنان مُسلمان تہٕ بٹہٕ آسہِ تٔمِس چھِ وَنان أسۍ شموٗنات سۭتۍ شموٗنات آسٮ۪س منٛز ناو تہٕ تَمہِ سۭتۍ وَنو أسۍ بٹہٕ صوٗفی شٲعری منٛز کیٛاہ چھُ تُہُنٛد اَتھ منٛز حظ حضرت محمد یاسین صٲب تُہۍ چھِو سٮ۪ٹھاہ چالاک تُہۍ چھِو تُہُنٛد سوال بہٕ خٲر جان چھُ بٹس تہٕ مُسلمانس صوٗفی اِزمس منٛز چھنہٕ کانٛہہ فرقا ضروٗر فِکرِ بلکہِ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ اکھ مِثل ووٚنمُت شعار اکھ چھُنہٕ عاشقس مذہب نٔے کانٛہہ دیٖن کُفُر اسلام ہیوٗ اتحاد یہِ چھُنہٕ عاشقس مذہب نٔے کانٛہہ دیٖن کُفُر اسلام ہیوٗ اتحاد بیٚکِس جایہِ چھُ ووٚنمُت زکھ دیُتتھم تہٕ ہوتھم ماہ رُخسار پاک جنتس صوٗبکھ پیالہٕ بردار مگر پیالہٕ بردار شک دیٖنُک مٔشراو یہِ چھُ باغنر شک دیٖنُک مٔشراو یہِ چھُ باغنر کرِ پوٗزا یعنی مٔشراوکھ لے یہِ چھُ بٲتھ بوز گویا اتٮ۪ن چھنہٕ کانٛہہ اتہِ چھنہٕ صوٗفیَس تہٕ اتہِ چھنہٕ بُنیاد گژھِ نہٕ روزُن اتہِ منٛز ناو چھُ کُنہِ چیٖزس انسان یہِ چھِ پہچان اچھا ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ بہٕ وَنے محمد یاسیٖن ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ مےٚ چھُکھ وَنان لال صٲب یہِ چھِ پہچان مگر یُس یہِ ناو آسیو یہِ چھُ بوٚڑ سِرا اکھ یہِ ناو کتھ چیٖزس چھُ اتھ پٮ۪ٹھ سپدِ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھےٚ کتھٕے لال صٲب خٲر تۄہہِ ؤنِو کینٛہہ شعر حظ اگر اِجازت دِیِو تُہۍ بیٚیہِ کینٛہہ شعر ؤنِو اَسہِ پنٕنۍ بوزناوو کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ چھُنہٕ اِتھٕے پٲٹھۍ بوزناوو بہٕ کیٚنٛہہ پرواے چھُنہٕ وٕچھ حظ مےٚ چھُ اکھ کلامہ اکھ ووٚنمُت وانہٕ أسۍ کِنہِ دامہٕ چونس یٲرۍ لولُکھ شراب وانہٕ أسۍ کِنہِ دامہٕ چونس یٲرۍ لولُکھ شراب مس چٲیِتھ ویسروونس دان تھوونم نہٕ تاو مس چٲیِتھ ویسروونس دان تھوونم نہٕ تاو واہ شیٖرِ مولا ووٚن مےٚ پیٖرن یٖر گوس در آب شیٖرِ مولا ووٚن مےٚ پیٖرن یٖر گوس در آب دٔچھِنۍ کھووٕرۍ أنٛدرٕ نِبرے ہیٚرِ بۄن تُل حِجاب سوزِ سُلطان ینہٕ بوزُم تنہٕ گوٚو سَے بےتاب مگر نقدِ منصوٗر گوٚو منظوٗر عام تورے جواب حضرت لال صٲب صوٗفی شٲعری منٛز چھُ مےٚ زیادٕ حظ گژھان نظرِ زِ منصوٗر صوٗفی شٲعری منٛز چھِ زیادٕ لول حظ أمِس منصوٗرس بران مےٚ ؤنۍتو یہِ صوٗفی شٲعر کیٛازِ چھُ أمِس منصوٗرس یوٗتاہ لول بران
یہ زن شریعتن منصور دارس آمد کار یاسین صاحب چالاک بنچ کوشش مہ کرو تھی بدل پس کا سوال تھی تھد پائے چالاک زیادہ چالاک بنچ کوشش مہ کر تمہارا بدل سوال کان سا اتھ ٹھیک لال صاحب سوال بس وچھنس یتھ سانہ کشیر من کی شاعر تم انگریزس اردوس یا باقی زبان ہند چربہ تلان تو تپس تم خیالات کشر زبان مز باوان تو تھی ورنو لال صاحب اچھے یہ سن کشر زبان کریا یہ تسلیم سانہ کشر زبان چھا یہ مزاج تک ویا یہ بوز ات مثال یہ گلدار کیا کوشر تومول أکس ہیوان 10 بوری بیس ہیوان 10 بوری بیس ہیوان 5 بوری کران ات ذخیرہ ات جمع ات امس عام غذا جمع سٹھا ات ساری خریدار دوران یہ امس نوان تو پتہ امس تومول گٹان بیس جائے کن کیا گٹان امس کوشر تومول بند گژھان یہ گٹان کہ کم کینسا سٹاکا روزان تو پتہ گژھان یہ انان یہ پنجاب تومول ات سۭتۍ کیا اچھا یہ آسان اردو اوڑ آسان کیا تلان تو رلاوان سات امس یہ کشر سٹاک مۄکلاوان کران ملاوٹ رل ات کشر سۭتۍ رلاوان یہ ملاوٹ یہ تومل وہ ساری کی غریب تم کھان تو کران تسلیمہ نباوان مگر اس کھن وول تو آسان تس لذت تمس دیون نیران یہ زانن وول دپان یہ مے لطافت کھن یہ ملاوٹ گومت کیاز گومت مگر تمیک مطلب کیا درٛاو تھی سٹاک موجود کی امس گلدارس اد پہ امس ہور آن امس ات شاعری ہند لفظ مکلیمت کیا فرمان تہ ون مثال من سٹھا جان لہذا یہ نادرست یہ شاعری یہ تسلیم کرنے کی یہ کر شاعری کر برداشت کی نہ کی برداشت اچھا حضرت لال صاحب یپر عبدالحق پارے صاحب یم بوزناون اس تہد کلامک بول سور دل نوتھم نور مشالی سکنی شہرچ دلی چھک آئے کھے روم کن آیک بنگالی سکنی شہرچ دلی چھک یہاں پر ہم سکپ کریں گے کشمیری سانگ کو اور سنتے ہیں آگے کیا کہا ہے لال صاحب نے. حضرت لال صاحب حضرت اس فرمائیتو تھی دنیا من کس عملہ سو یس یہ بکار فائدس من اہن اس رت روز تو تھی حضرت اب گو تیل بیاکھ سوال تہ کہ یہ نقصان دہند آئے سہ گو زیادہ زان اگر دۄشوے کتھ ؤنِو ات جواب گژھِ اگر ونو فائدہ مند کس تو لگان تھی نقصان دہندس کھوتن نہیں کیٚنٛہہ اچھا تیل چھ ضروری ضروری ون صحیح حضرت فرمائیو حضرت فائدہ مند سہ عمل دنیا مز تو اقباس مز انسان سند خٲطرٕ سہ گو علم تو اخلاق علم تو اخلاق یہ تہ فائدہ مند تتہ فائدہ بالکل یہ نقصان دہند یتھ دنیا مز تو تتھ دنیا مز چھس بد اخلٲقی تہ جہالت زٕ چیٖز بالکل گو یہ ٹوٹل یہ مطلب یس عمل زن رت یتھ دنیا مز تتھ دنیا مز سہ عمل اخلاق علم تو اخلاق یہ بالکل رت تکیاز مطالعہ ات تھی فکر اخلاق وضاحت سان اللہ تعالیٰ کو آدم پٲدٕ انسان
أمس كور ناو إنسان حضرت کیا کرس ناو انسان انسانک مطلب گو انسان بنیا انس سۭتۍ انس انس چھُ بنان محبت تہٕ پیار اچھا لہذا ہر کٲنٛسہِ اِنسانس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانس پٮ۪ٹھ محبت تہٕ پیار سان برونٛٹھ کُن پکُن حضرت چھُ فرماے خۄدا چھا کِنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ دُنیاہس منٛز أسۍ وُنۍ کرو کٲنٛسہِ سۭتۍ کرو بد اخلٲقی محبتہ کرو تہٕ اَسہِ آسہِ تٔمۍ سُنٛد ضد بُتھمُت وۄتھِ دِلس پٮ۪ٹھ تٔمِس آسہِ اَسہِ برونٛٹھ وُتھمُت أسۍ کرو تٔمِس بد اخلٲقی سان کتھ سُہ کرِ اورٕ لیکھ تہٕ گوٚو منٛز باغ لڑٲے تہٕ پھسے پُلیٖسس منٛز لوگ نا گۄڈٕنیٚتھ دُنیا منٛزے عزت لوگ نا پگاہ پتہٕ خدا تعالیٰ وٕچھ تتہِ سُہ چھُ یہِ سۄ میدِ تام وہ یہِ بتا کٔرۍ تہٕ یہِ کیازِ چھُ کوٚرمُت تۄہہِ چھِ تتھ جُرم بالکل یہِ گوٚو علم علم چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان یہِ سُہ علم ٹوٹھ یُس لوٗکن فٲیدٕ واتنایہِ مےٚ چھُ کانٛہہ علم کھرمُت مگر زیادٕ ٹوٹھ چھُ سُہ علم یُس علم لوٗکن فٲیدٕ واتنایہِ علمہٕ سۭتی ووت اِنسان جہاز بنووُن اگر وُنۍ کینٛہہ ایکسیڈنٹ خۄداے دِیِن نجات مےٚ مول آسہِ بوے آسہِ دِلہِ منٛز گژھِ ایکسیڈنٹ دِلہِ آسہِ کتھ جایہِ آسہِ منٹہٕ وادن تہٕ گنٹہٕ وادن منٛز لگہِ پتہ یِتھ پٲٹھۍ سۄ گٔے تس صحیح گنٹن ہُنٛد سفر گنٹس منٛز چھُ علم أمِس عٲلمس آنو نا أسۍ جنت یِتھ علم عطا کٔر اَسہِ یہِ کیٛاہ بنٲوٕن یہِ بجلی دُنیاہُک گاش ہاوان بالکل أمِس کھوٚت کُس عٲلما مانُن لہذا چھُ علمس منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ واریاہ علم اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے نعمت یِم عطا أمِس اِنسانس کٔر دوٚپُس کرِ میٲنِس کایناتس سٲر اگر أسۍ گژھو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہندوستان وُنۍ آز نیرو أسۍ ؤری بدل واتو أسۍ ہندوستانس بہٕ کتہِ چھِ تیٖژ عمرا اَسہِ أسۍ کرو اَتھ ہندوستانس پننِس مُلکس سٲر مگر اَسہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پننِس ہندوستانس ہٮ۪کو نہٕ گُنٛڈل بٔجِس ہُپٲرۍ چھُس دپان خدا تعالیٰ ہسا کٔرِو میٲنِس کایناتس چھُس دپان سٲرِس کایناتس کٔرِو سٲر مگر جنت چھُنا تتھ سۭتۍ خٲطرٕ یہِ مےٚ علم بنوو یِم سٲرسٕے اَتھ دُنیاہس گنٹس منٛز سٲل کرنایہِ واریاہ چیٖز راکٮ۪ٹ چھِ زوٗرِ پٮ۪ٹھ وٲتۍ لُکھ تَمہِ سۭتۍ وٲتۍ لہذا چھُ علم بٔڑ دولت یہِ چھُ ییٚتہِ بکار تتہِ چھُ بکار ییٚتیُک چھُ امیُک فٲیدٕ تتہِ چھُ امیُک فٲیدٕ لال صٲب ضمنی کرہا بہٕ تۄہہِ سوال اکھ اگر اجازت آسہِ حضرت اَسہِ ؤنۍتو تُہۍ زِ گۄڈٕ آوا شار کِنہٕ گۄڈٕ آو شٲعر بلفاظ دیٖگر گۄڈٕ آوا آدم کِنہٕ گۄڈٕ آیہِ کتھ یہِ تہِ حظ چھُ یاسیٖن صٲبٕنۍ زانہِ کتھٕے اگر شاری أسۍ مُقرر کرو گۄڈٕ آو شار تہٕ پتہٕ آو شٲعر مےٚ چھُنہٕ شار سُوَن تہٕ شٲعر کتہِ بنہِ اچھا لہذا آو گۄڈٕنیتھ آیہِ کتھٕے اَدٕ آو آدم مطلب کِتھ پٲٹھۍ اتھ منٛز چھُ تِکیازِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر سٮ۪ٹھاہ تمہِ وقتہٕ کوٗشِش بہٕ بناوُن آدم ملکن سۭتۍ آو تٔمِس مشورٕ کرنہٕ تِمن پرٛژھُن مےٚ چھُ آدم بناوُن یتھ منٛز تِمو تٔمِس وور دیُتمُت کینٛہہ یہِ باسہِ کٔرِو دُنیاہس منٛز کہِ بدل ژےٚ کتھ چھِ ضروٗرت یہِ حضرت لہذا تٔمۍ بنوو آیا کتھٕے گۄڈٕ کِنہٕ تٔمۍ کٔر گۄڈٕ کتھٕے یِتھ پٲٹھۍ کرناوُن بہٕ دُنیاہس منٛز سُہ خٲر لال صٲب تۄہہِ ووٚنوٕ رِندانہٕ حضرت وٕچھمُت چھُوا عام صوٗفی شٲعر چھِ مطلب تِم یِم زن پانس رِنٛدٕ ونان چھِ تہٕ زٲہدس چھِ مویچن أسۍ دعوت دِوان ٹھیٖک اَسہِ ؤنۍتو زِ یِمن منٛز کُس چیٖز چھُ سُہ گوٚبِتھ یُس زن یِمن پانس رِنٛدٕ ونناوان چھُ ٹھیٖک یاسیٖن صٲب یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ سوال رِنٛدس یِتھ پٲٹھۍ یِوان وننہٕ رِنٛدٕ چھُ بنان کہِ سُہ چھُ حالس منٛز گژھان اکھ گوٚو کال تہٕ بیٛاکھ گوٚو حال یُس یہِ زٲج چھُ یہِ چھُ کالس پٮ۪ٹھ پکان یہِ گوٚو فرماونس پٮ۪ٹھ رِنٛدس حال بنان دیٖدن اتھ ونان بہٕ خود پانی بہت باقٕے بہٕ خود پانی بہت باقٕے یہِ چھُ آسان پننہِ نفسا نیٚچو نِش خٲرج گوٚمُت سورُے اچھا پتہٕ چھُ آسان باقٕے سُہ اللہ تعالیٰ ہسٕے سۭتۍ تمہِ ساتہٕ تُرٕج کینٛہہ سُہ چھُ آسان سُہ چیٖز تٔمِس منٛز گٔژھِتھ اَسہِ منٛز سُہ چیٖزا پردٕ سُہ گوٚو نفس یُس نہٕ اَسہِ اَتُت واتنہٕ چھُ یِوان کینٛہہ ہُمو چھُ آسان یہِ ختم کوٚرمُت گویا رِنٛدس منٛز چھِ یِم چیٖز آسان یِم چھِنہٕ آسان ترٛٲوِتھ یِم چھِ آسان ترٛٲوِتھ اَمہِ موٗجوٗب چھِ یہِ رِنٛدٕ بنان اَمہِ سۭتۍ چھِ یِم اچھا یپٲرۍ چھِ یِم حظ پریش صٲب یِم بوزناوان أسۍ تُہُنٛد بیٛاکھ بٲتھ
برگم زلف خمن شن ہمن نیائی کالی ریشم بادم من شن ہمن نیائی وال برگم زلف خمن شن ہمن نیائی کالم بادم من شن ہمن نیائی وال برگم زلف خمن شن ہمن نیائی کالی ریشم بادم من شن ہمن نیائی. جی آپ نے سنا کیا کہا لال صاحب ارگامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے بارے میں. آپ کو کیسا لگا آج کا یہ ویڈیو کمنٹ میں ہمیں بتانا. اگر اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بیٹھیے. اللہ حافظ.